wawe wibaza impamvu itangazo rishya rya RDF riri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru kuri wa 17 Kamena 2026. Ninde musirikare mukuru wahawe inshingano zikomeye zo kubisura n'ijwi by'ingabo z'u Rwanda RDF. Muri iyi video rero uyu munsi tukaba tugiye gucukumbura amateka akomeye cyane ya Brigadier General Patrick Karuretwa, umugabo winjiye mu gisirikare afite imyaka 18 gusa, akaza kwiga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akamara imyaka isaga 10 ari umujyanama w'umukuru w'igihugu. Niba ushaka kumenya neza impamvu uko kugirwa umuvugizi mushya wa RDF ari inkuru ikomeye, komeza ukurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo. Baje kwa ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, mwe mudukurikira umunsi ku wundi kuri channel yacu, channel yanyu ibageza amakuru acukumbuye kandi agezweho. Inkuru ishyushye yaramutse ivugwa cyane n'itangazo ryashyizwe hagaragara n'ingabo z'u Rwanda. Kuri wa 17 Kamena 2026, umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu nzego nkuru z'igisirikare, aha inshingano nshya Brigadier General Patrick Karuretwa zo kuba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Uyu mwanya usaba ubushishozi n'ubumenyi bwimbitse ku mikorere y'inzego z'umutekano. Iri tangazo rero rikaba risobanura neza ko nubwo yahawe izi nshingano zo kuba umuvugizi, atazareka inshingano yarasanganywe. Azakomeza gukora inshingano ze nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare, abarizwamo muri Minisiteri y'Ingabo cyangwa Ministry of Defense. Kuba uyu musirikare rero agiye kubifatanya no ku muvugizi bigaragaza icyizere gikomeye yagiriwe. Mbere yuko dukomeza kureba urugendo rwa Brigadier General Patrick Karuretwa, reka turebe uwasimbuye kuri uyu mwanya. Afashe umwanya asimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga. Ngira ngo murabizi ko Brigadier General Rwivanga yakoreye igihugu mu nshingano zo kuba umuvugizi wa RDF igihe kirekire. Impamvu yavuye kuri uyu mwanya w'ubuvugizi nuko aherutse guhabwa izindi nshingano zikomeye ku rwego rw'akarere. Yahawe inshingano zo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye, umutwe uzwi cyane nka East African Standby Force. Ibi ni ishema ku Rwanda kuba umusirikare warwo ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo z'akarere kose. Yarasize icyuho kandi aho yakoraga, no kuvuga mu mwanya yakoraga, kandi yari umuntu ufite ubunararibonye buhambaye. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwahisemo Brigadier General Karuretwa kugira ngo azibe icyo cyuho ndetse akomeze gusigasira isura nziza y'ingabo z'u Rwanda. Reka noneho tugaruke ku mateka akomeye n'ubuzima bwa Brigadier General Karuretwa ubwe. Kugira ngo wumve neza uyu mugabo wari we, tugomba gusubira inyuma mu mateka y'u Rwanda n'igisirikare. Brigadier General Karuretwa yinjiye mu gisirikare mu 1992. Iki gihe nticyari cyoroshye mu mateka y'u Rwanda. Hari mu gihe cy'urugamba rukomeye rw'ingabo za RPA rwo kubohora u Rwanda no gushaka amahoro. Uyu musirikare yinjiye muri uru rugamba akiri muto cyane, afite imyaka 18 y'amavuko gusa. Ku myaka 18, mu gihe abandi basore baba batekereza kwishimisha, we yahisemo kwitangira igihugu cye. Yafashe imbunda ajya ku rugamba rwo guharanira uburenganzira bw'Abanyarwanda n'amahoro arambye igihugu kigenderaho uyu munsi. Kugeza n'uyu munsi, uwo mutima wo gukunda igihugu uracyagaragara mu mikorere ye ya buri munsi mu buyobozi bw'igisirikare. Twabonye ko yinjiye mu gisirikare cya RPA akiri muto cyane, ariko ibi ntibyamubujije gukomeza kwiyubaka mu bumenyi. Iyo umuntu avuze umusirikare wari ku rugamba akiri muto, bamwe batekereza ko yagumye mu masasu gusa, ariko siko bimeze kuri we. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, yafashe umwanya akomeza amasomo ye, yiga amategeko. Yize amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, aho yarangije mu mwaka w'2000. Kubera inyota yo kwagura ubumenyi bwe, yakomeje amasomo ye mu mahanga, yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye kwiga mu ishuri rikomeye ryitwa The Fletcher School at Tufts University. Muri kaminuza ya Tufts
niho yakuye masters degree mu ishami ry'amategeko mpuzamahanga. Muri kaminuza kandi Brigadier General Karuretwa yakomeje kwakorera n'andi masomo yihariye. Hagati ya 2008 n'umwaka w'2009 yahize amasomo ajyanye n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'umutekano wa muntu, ibyo bita human security. Ibi byamufashije kugira ubumenyi bwagutse ku bibazo by'umutekano ku rwego rw'isi yose. Aya masomo akomeye yize yavanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumye agirirwa icyizere mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Igihe yagarukaga mu gihugu yahawe imirimo ikomeye mu biro by'umukuru w'igihugu. Brigadier General Karuretwa yamaze imyaka 10 akora muri Perezidansi ya Repubulika mu myanya itandukanye. Urugero, kuva muri 2011 kugeza mu kwezi kwa Werurwe 2016 yari umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano. Yamaze iyi myaka rero agira inama umugaba w'ikirenga mu by'umutekano. Ibi bintu bikaba bisaba kuba uri umuntu w'intangarugero. Nyuma yaho kuva mu Gushyingo 2013 kugera muri Nyakanga 2021 yahawe undi mwanya. Yabaye umunyamabanga wihariye w'umukuru w'igihugu. Uyu mwanya ukurikirana gahunda zose z'umukuru w'igihugu umunsi ku wundi. Kuba yarakomeje kugirirwa iki cyizere imyaka irenga 10 hafi y'umukuru w'igihugu bigaragaza ubunyangamugayo n'ubwitange mu nshingano ze. Nyuma y'imirimo ikomeye muri Perezidansi ya Repubulika, urugendo rwe ntirwarangiriye aho. Yasubiye gukora imirimo igaragara mu nzego za gisirikare bwite. Mu kwezi k'Ukuboza 2024 yahawe inshingano zo kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Nkuko twabibonye ko afite masters degree mu mategeko mpuzamahanga, kuyobora urukiko rukuru rwa gisirikare byari nko gushyira inzobere mu mwanya nyirizina. Yafatanyaga inshingano y'ubutabera bwa gisirikare n'inshingano yo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Inshingano agikomeje kugeza n'uyu munsi ndetse akazayifatanya n'uyu mwanya mushya wo kuba umuvugizi. Nshuti bakuzi bacu rero, iyo witegereje amateka y'uyu musirikare mukuru uhereye mu 1992 ubwo yinjiraga mu gisirikare akiri umusore w'imyaka 18 ukageza uyu munsi muri 2026 abaye umuvugizi wa RDF, ubona ko ari urugendo rwuzuyemo ubwitange buhambaye. Kuba yagizwe umuvugizi mushya wa RDF ni ishema rikomeye ku ngabo z'u Rwanda, kuba zigiye guhagararirwa mu isura yazo n'umugabo w'inzobere mu by'amategeko no mu gisirikare. Ese wowe urabona gute izi mpinduka nshya zakozwe n'umugabo w'ikirenga mu ngabo z'u Rwanda za RDF ariwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Dusigiye igitekerezo cyawe aha hasi muri comment section down ahagenewe gutanga ibitekerezo. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel yikora aka kanya kugira ngo ujye ubona amakuru yose 5 kuri 5. Murakoze cyane kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Turasubira mu yindi nkuru mu kanya gato.